Azadi ka Amrit Mahotsabi samung butangno tuyui Gokulnagar tongma BSF 130 number battalion sector headquarter o kaisa thwiromung pandak songchakjaka aro manjaka BSF 130 number battalion ni dik Rakesh Ranjan Lal sector headquarter ni commandant Harmit Singh commandant Dr. Ram Kumar BSF 200 number battalion ni commandant Binoy Singh no khobui kubuni tangphangrok koktuma thumairokni bwskango BSF sector headquarter ni commandant Harmit Singh saka BSF jawan rok bisi burumno omohai hodani dalbidal samung khlai tongo abo haikeno thwiromung pandabot songchakjaka hinui saka asalo BSF 130 number battalion ni khorok bwrwi chi jawan rok thwui laikha।